pia de tua de toma matai. Por dapat di panau, pakuna, apoek. Pada pia Krislofit, ma pulelot, ovava pemodoro e fare matapure. Tapi sesuatu ma dokoni, pandai. Tebu matap ki kata ke saya mata baik teman kau ni sesi. Tentang dari fokus kau bah. Kau mesti berbeza atau kau malu tu, nak bahas nak munculan, nak tolong apa mana beda cakap kau mesti berbeza sesi. Nak fikir nak mesti berbeza sesi, nak mesti kau mata. Kawan ni kalau kita ini kan om yo, mai tu bukan family, jadi kita ini kalau teraya, kita punya ke pulau atau mui, jadi posisi superasi. Yo pada tahun tu ni Aisyah bahaya tiba, jadi kau ngau ke sama mama tu nanti wakaf kau kita masih tu tahun mana. Ngari wafa ka de besi ono. Ramai koe tamai koe fo. Ramai mi fakro no mai koe ana. Ramai ko fakao koe fare hero tu tamai ka ngat e ki veri no. Para mo mea ke ni me koe na tau ki sambe ai. Fakakakato e do damo i toni ko matala. Koe ngari wafa koe ni ko pampe ke o mia. Dego ui koe o tu ka feo pilangi le tau toru koe hai tala e Christmas. Hai uhinga e Christmas i he sio pe he tawhai ai otua. Tau ino toka Christmas i heni koe tai whanata ngai family koe. Tai mea whake ngai mea off, tai me tā koe ngai mea offa. Umamafa no whatago pe Christmas ka hau ke i whaikono totongi ngai mea offa e Christmas koe ni. Tai mlai koe ngai mea offa e koe peke tau whima e tau toru toi ngai tau. Peke koe Christmas ia i he ana koe ne mahino ke te tau toru. I he sio pe mama koe, pe sio pe i tāni. Ko ngai ni o e tāla me i tāni, ki he uhinga mo e mahuhinga koe Christmas. I ewe ngai taimi he kau malanga ko se uta tau miri tau noa, se pingi malanga i ko tau miri tau noa, ko tukai te ki o vai. Ewe ngai taimi o kore ke mumea ke tau hiva, ngai hiva Christmas i, whikau laki, ka mo e tala noa koe. Roma ki whakau mai, kau mai ke te tau toa, ko alo i mai ha tama. Ko tuku mai ha whoka. Mātua maa pinga a pito pito. Ai kau mai koe tama, koe whoka. Tau rea tama, maari, koe rea wai ke tama tui, rea wai ke hou e ki. Koe whare o tui, pai ki ai rea koe tama. Koe ke aia ka koe take. Nare koe ke pare mia, eki pare mia pe eki no pere, eki pe ni koe. Koe tama, mea e pai e ki whare o tui. Ai mahino kono koto heni, koe rea ke mahino ke te ki tau toru. Koe tama e nia i he whare o tui o e ngāki tui. Haru mawinga, o kusio whakafoki e nena senes vai toru pe stani ma. Due tānoa koe senes vai toru pe stani ma, au kenoa tohi tapu, sai ka whitu ke sio ke pe ngai ves porokola, te kore te muki hila pe ke, senes vai toru pe stani ma. Aia, koe tala ni koe na whai he o tua ki he ngata. Rāne o he o tua te uai, te mu whetau ki he a koe mo e whiwhine. Te a koho hako mo hono hako, e laiki e ia mokuru, e a teke laiki e koe hono mui mai. Aia, e ai hako e whiwhine, e ai tamasi. E whanau i mai te tamasi ko ia, te tamasi ia, tene hanga o laiki mui wa e ngata. Mumei, ringa ele whahi moa i e raki tama koe a tama mo i riko keini. Ringa keini, behold a man. Wakai koe tama, o ngā koe tama. Koe tama e tiko koe tene hanga laiki mui wa e ngata. Pea i kai pe. Nā kono mai o mai e tō tangata koe re meki mo ki nau toru whanau e ki tama hui ko noa. Koe nau whakaamu, nā koe ki tama tene koe e fui ngāwe koe e whakamaro o lo mumatu i to whakamara ira koe he kamataanga. E kei nā mba e to ha maro o lo he mo ui koe. Nā nau no ko amanati ki tamasi. Alo i mai ha tama, tō maha whoka. Koe tamasi e tene hanga lai, ai ulu e ngata. Hanga mahuri na, koe uhi,
Kene I kuna ia I toko taha koe, ne hanga tuku aki, ne hanga o a whi e tau mohui, ko toa peo ave ki tau toki hei. Winga I kai mo whanau pe tau toro ne hanga haa. Nga tau whaafungi pe tau nofe siasi, o madoka koe te kau, te aru koe te kau, tau la. Whakau kau tau kua ki tau koe te teha te hanga hala. Tau mātau mahu inu te ke mana tuki. Ko umai pe ke whare koe ni, winga tau umai ki he whare o siasi. Kau wanga hala ki tau tau au tau whie mak, ai ki tamasi koe. Tau whie mak tau tau benga I me e tau ui, whakau kau te ngai ita mo lili koe ko whakoko e te moutou I aki ho mo nofu mari ko mo ita mo ngai whami ko ho ita ka. Te mea kone te hoi ko ke te laga pureti ko. E mea ko tau ko whakako ui tuk te hea ta mai. Ai au kai ma fai ai tu ai le tau me pure tau mo fie ma u ke hanga ka pure e fu ma fai ko ya ko ga lava ki ne hanga ke ta off ki tau tolu tau nai e ngai hori ko tau ka kan ko to si u nga ne hoko mai ko u ke ne hanga fa vai ka mate fa au molo ke ulo e mata ramai le tau tolu e kau puna ko e no I kuna I ngata. Rano ka whahaka tahau. Nau I kona, mea I taka o e nani. Kia mo I rea o e nau whakamoa. Kai, o whakamoa pe ke aru me ene a honi koe whakaukau I kona. Ia ngai mea o ke whakamoa mo fua ke o mo ui, o ai ke ose ta, ke ta tau pe rea ia, ke ta tau pe ho aa, ke ta tau pe ita, ke ta tau pe o ai ki ose tau ki ta tau pe. Ko hopo nei ta masi ko e. A pau ke mao ta masi ko e. Ton ke ne lava e whawhai vai. E ngai ngau e kobi ko e ngā tāma te boro kei whai no kakana. Ngai mea ke os ino le reile ko e moku mea. Sana mea toa ai mea kuka konsenisi. Ke sio tu pe o ilo ko e kobi. Pa ke ono I pe ko kobi mea kuke whai. No kai kuke taimla. Whai pe ta tore ngai. Ka toro a ko e konsenisi. Ke ne tari pe e ta mai mai ko. Sio, kami ta tolo fuak ta konsenisi ki ngata. E ngata ko te ha ta masi, en ha whakai vai, en hana I whakao ke ne mono hono ulu. Ulu ko ke tuk vai ne palan whakakau kau I ngai mea, ke whakatau e ki tau tau, ke whakau ba ki tau tau. Ko me pe te mono whak moe ko loi tama, kau noa sisi. Ko tuk mai ha tama, ko alo I maha whoh ke te tau tau. Tama si en So, unto us a son is born. This is the son that was promised in the beginning to Adam and Eve, who will come and will destroy the work of the devil, the work that has taken the whole world, deceived the whole world, and taken the whole world and directed us into hell. This is the son that will turn us all back, because sometimes you feel in your life that the evil in your life is so strong, you're not in control of it. And that is true. You're not in control of the evil in your life. Even when you make those decisions that you want to start taking those things into control, you still realize that you're not in control. We have a son. We have this little boy that was born in Bethlehem that we are remembering today. He is the boy, the child, who comes to destroy the work of the evil one in your life and in my life. And we should be able to hand over our lives to him so that he will take control of it and destroy and restrain the work of the evil one. Namai te tarore he te lupa he wawe sama fulu. Koe ne hau, ke ne taki a ngāhi whoha toko lahi, e lāni lani. Namai te ku aloe mai ha tama ko tuku mai ha whoha. Koe ne hau ke ne hanga taki a ngāhi whoha toko lahi. Kai ko tau koe lakama tunga whoha. Koe tuunga ia I whāmi. O ku whanau I rau tori ke tuunga whoha. E anga whewhe ha hoko koe whoha koe ke taki koe ke lāni lani. Ko pau ke whanau I who e tau mui. You must be born again. You see, those words were spoken by Jesus to a man who was so religious. He had a doctorate in theology. He was named Nicodemus because he was the teacher of Israel. He was so religious that he thought he knew Jesus. And he thought he did not need to change anything in his own life.
You must be born again to become a child of God. Ke koe foha koe, he koe te noko koe foha. Ke taki mai foha toko lako. Ki mo. Hono wa. Hono mai tau mai ke te kautou. E hiri hono uma ai pure ama. Uhinga ke. Ke tau mai hiri hono ulu e koro sita kumui. Ke tau mai whanoko ia ki talon. Ke venga tau no ke pēia. Tau mai e hiri hono uma ai pure ama. Ai koe wheitu ui te ne whai vea no pure. Hono pare, hono mawhai. E manga tu unga ia he ne hoko koe tangata fua ka vei. Koe tangata sevaniti. E koe ngāwe sevaniti, koe au ne fua ka venga koe a eiki. Koe au ne toko e umea eiki o aiki hono uma. Mai le tatole e seni matolu. Nane whawha e tau ngahi ia. Nane fua e tau ngahi mahaki. Koe tau ngahi malahi ia. Koe tau ngahi mamahi. Nane toko i he toko tau koe ni o aia ki hono uma. Kai mo tuhingai ke whaka maa o ka venga. Koe venga i mea mea whaaki da tore po uri. Koe venga i mea mea whakoha asi ki da tore tau alwe aho. Koe ko whea wheitu te ke alwe ke hako ni tonga ki heni. He ko ao whrau ewe ewa. Ke aru me heni aru aku ngai whanua tā rā ma ni pōlani mo whea koe pehe. Tene hanhe ngai wheitu koe whatau tāina koe ka e i kai. Koe ngai mea pehe. Ngai mawhasia anga e mo ui. Tau mai o i nang sikari kono mawhai. Tu e tene tō e tau mai ka venga hiri whakitono ma. Tene fua e tau mai mara ia. E tau mai maha ki. So tau mai maha kasino. Ma maha, e lama. Whainata. Siani tau sikari no fua. Tu e tau aro tu ki ai o tuku hono ta whaki. Koe te tau mo i maa. Tau tau ene koe sika tau tau pore ma koe patu tau mai fua. Koe tau 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 mi tonga peki. I koe tau mai koe mi tonga. Tapi o tau koe mo i koe poka venga e hoko pe i. Koe pate ke hoki sa tau tai. Whakakau koe wangu e whenua. Koe whakakau taki ki ka venga ki ka tai koe tau maawe. E ui ke moe ah. Mimi whakaaho koe mai ka venga. Mimi whaki. E pure ana ke uma ni masi koe ni. E tukano maa pe o kulau. Ke rau e pati o tau uma. Mahalo koe whai ngai whatongi ai. Mahalo koe no fua e tau ngai kawenga. Ko loro kuninga ki kasisi. Ai ngai kawenga koe. Ko koe koe tau fua kawenga le tau ua ke mokui. Nai hiri whaki o no uma e pure ana. Koe uhi. He koi ai te ne fua. Ai kawenga koe. Ai koe koe le ta ofi ki tau tonu. Me he hu ki he pure ana. He carries our burden. The burden that prevents us from getting into eternal life. From getting into have intimate fellowship with the Lord Jesus, with God. We carry this heavy burden and it prevents us, it takes us away. Sometimes it tends to isolate us, to push us away from the people of God. And this Son carries the burden so that you and I can come into eternal life. For he, hono ma, ai mea koe nei kai ki tau lava i tau tolu, ki tau kumu. Mea koe tau hiwa, i he ono ua tolu, ono ua tolu. O mea tau hiwa i tau tukova te tau maranga. Ono ua tolu e kini. Hiki tue o mawawa, ai ke onki mamai. Kata i mea nei pala, i angelo me la, haleluia, ko tangata ai tolu. Ono ua tolu. Ono ua tolu. Oh
whakahoku ki tau whahengu. O heke tangata ki haurangi. Hallelujah. Tope ni amana whaoko pina tau whaawina kohi ki ai tangata pene au ilangina. Haleluya, haleluya, kutamata ai otu. Kutamata ai otu, kutamata ai otu, kutamata ai otu, kutamata ai otu. Tua lo mai hatau, tu mai hafo. Pea ia no ma e kureanga, pe koe kuafa e ui aki o whakaofo e ne whare. Whakaofo e ne whare. Kamai se mai o wahi wa tolu pea kapineti a e tua. Koe kureanga tō ngā tue ue ne kapineti. Koe kapineti a e koe ana o e tua. Pe koe ne kaupalo fita koe o tua, a tolu na kapineti koe e o tua. O whanongu ai, e koe whehuru te kaha o whai e kapineti a e o tua. E anga whewhe no whakatafoko, e anga kovi, e anga kovi ko ni whei. Koe te uta. Ngā wē kau palofita, e ko kamo toa me kau palofita mo ani ko toa pe. E nau mai o uki ka kai ko toa pe ke nau tafoko, ke nau whakatomanga. Pa kurea sere mai e wahe ua tolu. Ke kau palofita loi, nau mai na tō tala o sai pe, o lelei pe, te mōmonu ia pe. Kai tala ke ka kai, ke nau tafoko, ke nau whakatomanga. Tō whanau mea haoni ki kau palofita ko ia, nau tāla hauru mea koe ni whakatotonga. Ua o sai pe whakatotonga. Tō mai kam siko iro no inkono ua whako whakaofo e ne whare. Nā whanau mo ia ke te hui ko ia. Tau tānoa mo ni tōni ne ngahi himi koe whanau mo mai, ki whakataha e kabineti e o tuana e whare. Pena mahino koe tanga tuku uni koe whamawanga o rangi be tonu ke nau mati. Hei kai toi lalo ke whakatafoki anga kōwia, me he anga kōwi kone whia. E tūtūni whamau to tonu e atua ke whakaaupa, tāmate, riki hei. Kai behe koe rea ia kai tōtaha. Ai o tua koe alo koe ana ne tau kāwe o te hei. Tuku ke fua, ai nau wanga kōwi, nau ngāi hia, tahake. Nano ke himi mawhitua. Kua ka te wholofola ia nei whai koe kabineti ala tua. Ai ke reo, ai totonu koe pau ke whakaau, ke tāmate ia mahara. Ai ke reo e totonu mo e mesi. Koe ke lau e whakataha e totonu e mo e mesi. Iha whamau angai maman. Justice and mercy never go together in any worldly court, law court. But that's what this son was telling his Father in heaven, that justice and mercy should go together in order to save the sinners. And how can justice and mercy go together? Only on the cross of Christ. Because on the cross of Christ you see the justice of God. Your sins and my sins were punished. God's justice is done. It's seen to be done. No one can blame God and say, look, you're totally unjust. You have let the guilty sinners go free. We can't do that to God because our sins, our guilt had been borne on the cross by Jesus. So that his mercy can come to us. Koe cross meo kaisi whetau raki ai o mea koe. Ai toto numu e mesi, koe ka laua tau whakahaupi, o whakaofo e ni whai. Koe ni whare i o whai, ke whai o tau whakamoe, kai o maho inu. Tau nau koe ngai whaina tae tau moe no whai maari, whaina tae tau whanau, koe ngai whaina tae ngai tau no whaseasi, ngai whaina tae tau moe whakoi tui tui. Pau awe he mo uia he mama koe nia ki tau tau, he kau kausela. Ke kau whare, e sa whai maare au ke whare i. Koe lau he whare ia, ko mepe whare i tau mai koe, nepe ke whai e, koe lau he whare ia, o mai hai i, ha ma whai, ke mo uia ke whare i o mai.
Whetā ko tamsia koe ni hauia moe mawhai whakaafo ne whare. Koe ngā pehe ne whare i, ka me lawa o mai e iwi, ko reke tau lawa mo ui atu. Ka mai koe tāri koe, e whiau i ne whai koe i tāni ki. E anga pepe no whakatafoki, e anga kōwini, e anga kōwi ko ne whea. Ka mai ngā au e tolu me suani maki he wānu. Ngā au e tolu me suani maki he wānu. E tala, e Abrahame, e munu ia i te koe, e ngā whahinga o tō peo māmai. Hau rewa se wā niti koe, hau ki nam suke. Pe kia he kolo si toi tuku. E tāma ewa e ngā au e tolu me suani maki he wānu. Na e hau ia o mai e munu ia koia. O mai e tā kuaku e kene whakata whoki ki tau tolu me tau mahi ana siru. Koe monu ia ia kai ho koe mahaku koroa. Koe monu ia ia koe mahaku whainga maari. To be blessed is not to get a lot of money, a lot of opportunity, to be too successful in life. Blessings in the Bible is to do with God changing our lives, our wicked ways, which we cannot change ourselves. Tēnā tau tau mera rei tau tau kata msika ni, kei ngā koe ro noi ko whakafo e ni whare i ko talamai, koe helo o tua. Pinga i ke hā. E ki tau ia si ho. Nā mana ke a so siua. Te teo ori nau korosi koe hū ki he konua e tala o whatu. Siua. Tō mai e ki tau. Ai no teo ngā, tō mai ne here tā. Rāta siua ia e ke ki ai. O ke kau ki he, ke kau ki he, ke kau ki he. Taruka e ki tau, tō o sū koe potu tā. Koe e ki tau e koe niu whema ke whakamaa e tau moku i. Koe ne hawana, koe te hako tau e tau ngai whiri. Hau e ura ki tau e tau moku i. Koe tau e ngai whiri koe te tau moku i. E whenga ke whakawai ki tau tō, ke whakatō mape ki tau tō, ke tau tuku roro ke tau tua. Same ua whāwes wālu, ka mai. Koe rea me tu i langi koe niu, arapia koe ne kau tau. O tala ki he loto kolo koe o itaniti. Tō o ngahi matapā tupua, tō o ngahi matapā tupua. Ai hua tu ki hena, ai tu i langi. Hange koho wale ai fu kolo i. Ai kolo o otua, ai kolo whakalangi. Ka kai hae tu i langi koe ka ata mei tu. He mnau iro ka tu i langi, a whio pei loto kolo. Ka tu i langi koe hero o tua e koe ni. Lava e ne tau lele. Ne iku na e ngahi matatau o heri. Te alu atu e suta mai e taro himi koe ni mawhituana tau hiwai nā ne kafo laha kai ku. Nō whakau koe ki tala noa o mautupu anaro mo toko tavalu. A whai rau mau na hemi mo ni gana petu o mea. Ka tai koe mo sāsuparu ko ni nene tala noa horo e mo toko te mau elu koe mo ni koe ki tala noa koe ki tala noa usu petu. Tā noa e mo toa tavalu peto koe koe haku koe tu i haere mai koe a tau whaahau. E tau i kolo tau koko hure, ai nuku nuku. Aia, koe toi whokia e tu i hiria ne hoko ka Kristiane, ke alo tau i hono ngā whiri. Koe hi, na hana he kolo tau e nuku nuku, o tuku ki tua whekau ke alo e tui wakano, ne loko tui wakano, o tui na tui wakano kete. Tua koe, hako e tau tahipa na wafe i atataa whai nau kawa e, koe kohora te tu, vai tine tā e ua whiri, e tau whenga tā. Ia fua ki motua koe ina tā wai. Na ua whai whenga tau, ana o foki mai ku kafo i tana. Ia, ka kua ne, ko kola tau whahau kei, tawaru ki kafo. Ia koe lea ia tawaru. O e lau kafo. E lau. O whadai weke mamotua, te ki o te ki whaatano horo mea tohina, ma tai ware ka motua toa ni koe lawe ia. O i kua mate tau e motua ia tawaru. E toa koe nu, nai kafo laki ia. Ai ku. Ka whawhita, ka mai kono ngahi kafo, uia koe whai to'o ia, o tau mahi. Tau puke ta toi ngai make ke hende lau to te tae whaito. Pea ka pēr lau whaito e ai pe aho te tau mate. Ka kohono kafo. O whaito o ai o tau ngai maako tau peke uhe tau si kuna ki tau tole i tāni. Tau lawa i tau tole ku whenga tau whainga taa koe moe mate. Ai whenga tau me tau ngai amata mai paulo to e tau ku. E me kona hanga pūnu fuku ki tau to tau whita tole he mani. Tuki whao ke kolosi. A mea kona ne hanga taosi tau tō me auki he wani, koe kune o si kuna e ngai mata tau o tō peo he. Tamai koe tamai ta e ngakai. Wāko ne whare, ko hero o tua, ko tamai ta e ngakai.
Kau mai ni tau tolu kau mau tua fa koia o tua ko tamai I fo ka fo. Apa di au ke fo ka mo tua lau. Ko wa fa tamai o tua ngawe aki pe ko hi ono fa tongia ke hu I ono fo ka. Hai le ki ispite pa de tala ka fero. Exodo vai fa. Veteane mai ho fo ha isleri ho fo ha ho ulo aki. Ma me ka te whanong ke te tamate I aho la fo ha. Wela kanga tamai o tua ia o ku whakae aia he ne whai hono huhu I hono kakai. Ne hanga veteane ki nato. Kai matai. Ka noa ai sea pa he ono whāwes waru. Wela kanga tamai o tua ne whai kohi kamata anga. E ne toko e mei efu. Pane hanga o ngauhi me he konga umea ko ia kamata. Pane ho kia I mana o mo ui. Pea hoko e koe kamata mo ui I he I misi o tau tua. Ka ho ko tamata le imisi o tua ko he ko tua ko tau tamai nyanga mapi ki tau toru whakata tau ke me o toka ke hano whina ngara. We're made in the image of God because God is our Father. We are the exact copy of Him. In His image we were made. But it speaks about God redeeming us. His fatherhood is His role to redeem us. His fatherhood is found in Him rescuing us and transforming us, changing us. Umea I whatongia e whunga I umea. I toa tonga umea panhanga ngā pe ia. Karanong kia se mai wa tāpā. I hei kupe kō toka kia na whina ngā. Whainonga kia hai kua kō tene hanga I o lai. Kia pena I kuna ni ngawi e ke lere au aru ia kō pane tupu e ia ki he. O pehe ai ngāwe whakatamai ko tau otua. Kono liliu e tau, kono ngāwe ki tau tau, ke whakafoki tau tau ke no imisi. He's transforming us in Christ to become His image. His true image now in Christ. Christ in us becomes His true image. That's His fatherhood. The fatherhood of God. House. Ramai ko e ki au neri. Sei on profora ia ai seva I wano. Kame ke ulawa te ko mari ia e whakaukau. O tala noa ki whakaukau ko ni eiki o neri no. Ai seva I wano. E ves toru moi wha o pehe. Koe loto puke maru. Te ke ngawi. Ke nonga ka koha no. Nonga ka koha no. Koe eiki a neri no. Koe loto o puke maru. Te ke ngawi. Koe nonga ka koha no. Koe uhi. Koe ne whalala ke a fiona. Whalala ke Sihova ta ngata. E koe e Sihova koe maka tuku ia o lau I kō. Haina, koe meri no e whakawa motu a, koe lewa koe shalom. Amu whanau berta o hingoa koe salom. Selom, koe lea. Koe ke uhinga koe meri no pe I he vāo e ta ngata mohono fi. E koa whewhine mohono fi. Koe meri no ia I whakau whakamotoa o kawai e mo ui le le. Kawai ono whakatu maari ki tau tō. Koe meri o manakia Isleri, e aho koe e haerema nau misa e mumea ke nope whuka Isleria o amanakia nau misa ia. Koe ua ke nau tui ke Jesus Christ. Tō kua koe whailonga I hao e misa ia, tene o mai e meri no. Tene o mai e umea kātoa koe e sino mo ui le le, ai tu maari, ai le le oe nau ngahi ngoe anga. Mea koto pete nau wara ke e whakamungu ia, e eiki o e meri. Tamai ko Emmanuel ia tuhu tau ato. He is Emmanuel, He is God with us. He brings peace. Peace which is beyond our understanding. Peace which involves not only success, but healthy, wealthy, and wise, but not for this world. Not for this world. This is not what you can get here in this world. There are a lot of gospel preachers today who say, come and become a Christian and you will be healthy, wealthy and wise. Sometimes I tend to think, well, does that mean that I won't die? It's not true. The promise of peace is peace with Christ here, which will be fulfilled in the future. Koe merino, koe merino, e toki whakakakato I. I aho e tau mamatai ki o tau oto. Aia, koe mahuinga I konga whorofora koe aini tō rau mao pe I aho koe Krismasi. Ko alo I mai hatama. Koe tama e ne whakaauha e ngāwe e ngata. Tuk maha whoka. Koe ke ne ngāwe ki tau tonu
Ke hanga whanau whakoi tau mo ue tau tui ke te ia ke tau koe ngai whoka o otua. Kui whaki hono mai pure anga ka ke alu maa koe pa ke maha maa lo maha lau maari. Whakaafo e ne whare i koe hui koe ia haka. Ko ne whai e whare i koe ki tau whakamu i koe e tene tala ke te koe. Ai whaitu te ke mao e mo ui ko Jesus Christ. Ko helo o tuai. Koe ia taki tau, koe ia nei kuna ngahi tau. O ngahi whenga tau, o whainga ka a koe o whenga ki te hanga e koe o tau i toho taha. Koe tamai ta e ngata. Tani hui i tau tō. Pea kune riu ki tau tō ke tau hoko ke te ia, ke tau tamai, ke tau hoko ki honu i misi. Toko e kia meri no. E omi i meri no. Ke tau inase. Ngumere tau hiwa. Hiwa tu. Ki e whao no fitu o i hiu. Whao no fitu. Ka inga lotu. Omi o mat. Toka